ya Matthew chapter 28, kusungula ka chapter 28 verse number 2, ku ya ka verse ya vumbirhi number 3, na ya vunharhu number 4, na ya mune number 12, na ya 12 13, 13 14, 14 and 15. ku fika ka 15 Siyophuma manje. hi ta huma sweswi. Siyophuma. Oh, thank you so much, Rodney. You call. Hi khensile mpfumeleli ka vona. Mpfumeleli ka vona. Mpfumeleli ka vona. Rodney is a good reader. I muhlayi wa kahle wa rito. Noma tsembo mangabe sekufanele afunde uyafunda. Loko a fanele ri wa hlaya. Asivumelana afunde. Ake ngithulo abantu bakhona yini? Likhona ni abantu? Bikhona abantu. Yes, but abantu ngizovumela bafunde only u12. Vanhu ta va pfumela va hlaya only 12. Yes. Matthew 28 verse Number 2. verse number 2. Yes. Matthew 28, the first book in the New Testament. Verse 2 says, "And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door and sat on it." Thank you. Hey, what a way. He Sit can on see it. now. Don't sit down. Just Fika tshame hansi yana ni mahlweni. 3. 3. His countenance was like lightning. That is his face. And his clothing as white as snow. 4. And the gods shook for fear of him and became like dead men. 5. But the angel answered and said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified." Verse 12. 12. When they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers. 13. Saying, "Tell them his disciples came at night and stole him away while we slept." 14. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure. 15. So they took the money and did as they were instructed. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. May the Lord bless the reading of His word. Xikwembu a xi kanisa ku hlayisa ka Verse rito. number 12 ngelimi labantu. Verse number 12 hi ririmi ra xintu. Go ahead. Yana ni mahlweni. Minge, vadyondzisiwa va yena va tile ni vusiku. Va n'wi yiva hi etlele. Kutani hambi hosi yi twa timhaka teto, hina hi ta yi khorwisa, hi mi sirhelela. Valanguteri va teka mali, va endla hi laha va lerisiweke ha kona. Kutani mhaka yaleyo yi twakarile exikarhi ka Vayuda ni namuntlha. May the Lord bless the opening of His word. Xikwembu a xi katekisi ku hlayiwa ka rito. Allow me in this morning Ni pfumeleleni mpundzu leyiwani to speak under this topic. ku ya vulavula ehansi ka topic leyiwani. Understanding of money. Ku twisisa ka mali. Understanding the power of Ku money. twisisa matimba ya mali. Pastor Nikita uma athatha umnikelo. Loko mfundhisi Nikita a teka munyikelo, Bese ngibona ngathi sewutshotsha sermon yami manje. a se ni vona ngako u yiva marito ya chumayela ka mina. But ngajabula ukuthi lento ngizoshumayela. Kambe ni tsaka ku leswi ni nga ta swi chumayela. Uyayiconfirm. Yena wa swi hetisa. But before I preach, Before ni ta chumayela, let me confirm. Ni rhandza ku confirm. I'm not invited today. a ni rambiwanga namuntlha. I just came by myself. Ni lo titela. I'm not given any topic. A ni nyikiwanga hlokomhaka. This topic is from my head. I humele nje enhlokweni ya mina topic leyiwani. So ngifuna ukuthi understand ukuthi mawusiya sebamtshelile manje. Ni lava u twisisa u kota ku hayi se va n'wi byerini manje. No, I'm not invited. A ni rambiwanga. Yeah, amen. Ngicela verse number 2. Ni kombela ku sungula ka verse number 2. Uma Jesu avuka, Loko Yesu a pfuka, iBhayibheli lithi i
Bible umhlaba wanyakaza. msaba ube utseka. The angel of the Lord appeared Ntsumbi ya Xikwembu ibe ihumelela to roll back the stone kuta susa ritswe from the door. ka nyango. Nkela ubambe na izinto. Lava ukhoma swilo leswi. The Bible did not mention the name of the angel. Bible a yi zanga ivula rito ra ntsumi. Are you with me? Mi famba na mina Uma ungibola ukuthi loko ni vona hi misavo. mara ungahle ungimboni umuntu Ungatshama ogcwele. nje unganiboni ngimbale so. The Bible alimbalanga igama lelengelosi. Bibele a yi hlayanga rito kumbe vito ra ntsumi. But he mentioned the assignment of the angel. Kambe ube a vulavula xivangelo xa ntsumi leyiwani. The Bible said there was an earthquake. I ri Bibele ku ve na ku tsekatsekisiwa ka misava. Ay. Ngimemezela ukunyakaza empilweni yakho. Wena ku ya tsekatsekisiwa Ngimemezela ukunyakaza empilweni yakho. Ngimemezela ukunyakaza empilweni yakho. Bese abantu ayizange abamba umhlaba. Ayizanga ikhoma misava. But lamandla lehamba nawo Kambe matimba leyi fambaka na wona. anyakazisa umhlaba. Tsekatsekisa misava. Ngimemezela amandla empilweni yakho. Matimba evuton'wini bya wena. Anyakazise isimo. A tsekatsekisa xiyimo. Anyakazise isimo sabekhaya lakho. A tsekatsekisa xiyimo xa muti wa wena. Anyakazise isimo emsebenzini wakho. Tsekatsekisa xiyimo antirhweni. Anyakazise isimo kubhizinisi yakho. Business ta wena. Ngimemezela amandla. Na matimba. Number 2. Swa vumbirhi. The angels, the Bible said, I ri Bible. they rolled the stone. Va ve va susa ribye. That the stone was close the door. Ribye leri a ri pfale nyangwa. I'm here to address any stone in your life. Na ku ta vulavula ribye a vutomini bya wena. I'm here to address the stone that is closing your door. Vulavula na ribye leri nga pfala nyangwa wa wena. Stone that's closing your door. Bya rin'wana na rin'wana ri nga pfala nyangwa wa We wena. roll it away. Hi ri susa. Any stone that's closing your door. Bya rin'wana na rin'wana ri pfala ku nyangwa wa wena. I say push. Ha ri We susa. roll it away. Ha ri susa. I say we roll it Ha away. ri susa. Ngaba yitshe lokugula. Ngaba ku ri ribye ra vuvabyi. They must roll it away. Ha ri susa. Kungaba yitshe lenhlupheko. Ha ribye ra ku hlupheka. Siyalikhipha. Ha ri susa. Aliphume. A ri hume. Aliphume ekhaya lakho. Hume emutini wa Alisuke wena. endlini yakho. Suke endlwini ya wena. After you roll it. Loko se a li susile. That angel, after you roll the stone, Loko ntsumi se yi suse ribye. the angel never ran away. Ntsumi leyi a yi zanga He eteleka. just sit on it. Kambe u tshame ka rona Oh, come yena. on. He just sit upon the stone. Tshame hi tlhaka He ribye. amemezele egameni Ya likaJesu. huwelela evuton'wini bya Akumele wena. shift empilweni yakho. Kumbe na ku shifta evuton'wini bya Hey, come on. wena. Akumele shift empilweni Kumbe yakho. na ku shifta evuton'wini bya wena. Lento bekuhlupha. Leswi a swi ku karhata. Lento beyivalile. Leswi a swi pfarile. Lento beyibhindezela Leswi wena. a swi ku Kumele kandziyela. uhlale phezu kwayo. Wena u tshama henhla ka Oh, come on. yona. Kumele uhlale phezu kwayo. Fanele u tshama henhla ka Hlala yona. phezu kwalokugula. Henhla ka ku vabya. Hlala phezu kwalokugula. Tshama henhla ka vuvabyi byebyo. Hlala phezu kwenhlupheko. Tshama hansi ka ku hlupheka. Samuel! Yeah. Samuel! Yeah. Samuel! Samuel! Yeah. Lento bekuhlupha. Leswi a swi ku karhata. Hlala kuyo. Tshama henhla ka swona. Usanamandla. A ya ha ri na matimba. Sayimotiwe. Se Sayimotiwe. yi hluriwile. Se Sayimotiwe. yi hluriwile. Kulava kungotiwe. Ku vabya ka wena ku hluriwile. Mabhati wakangotiwe. Vati ta wena ti hluriwile. Ngotiwe kula Ku wakho. vabya ka wena ku hluriwile. Listen to me. Ni yingiseleni. Noma sekwenzele konke lo. Hambileswi endlekile hinkwaswo. Babona abafarisi. Vafarisi va swi vona. Babona majuda. Majuda va swi vona. Bhayibheli lade balapha. Bibele
lava a va ri laya Lama-soldier. masocha lawaya But they did not send a police. a va rhumelanga They maphorisa did not send the security. a va rhumelanga They macingilani sent a soldier. va rhumele masocha Soldier are allowed to kill. masocha a pfumelelekile ku dlaya Ungaze ubashushise. u ngeze u va vutisa Come nchumu on. Let the Bible. yi ri bibele After the earthquake, loko se ku hindeka ku teka tshika misava Babatuga. va ve va chuha They become like a dead man. va va nga ku va file Come on. They become like a dead man. va ve nga ku i vanhu lava nga fa Ngiyawathanda man. ni ya va rhandza Let matimba lawa the power of God come back to the church. leyi matimba a tika wena ka Let kereke the leyi power of God come back to the church. le matimba a tika I ka wena declare power of God. na declara matimba ya The xikwembu raw power of God. matimba ya xikwembu Imemethela amandla egameni ri likaJesu. huwelela matimba evitweni ra yesu Amasoja. masocha lawa A well-trained soldier. lava nga trainiwa mpela They become like a dead man. va hundzuka nga ku i vafi Abafikile lophetha ku amandla. va ku fikela nga na matimba Abafikile lophetha ku amandla. fikela nga khoma matimba Amandla amancane ayaguga. matimba matsongo a khitama Ngiyamemezela egameni ra likaJesu. huwelela evitweni ra yesu Abafikile lophetha amandla. loyi se nga fikile nga khoma matimba Isimo sabo siyaguga. xiyimo xexo xi ya khutsa Abafikile misava lophetha loko amandla. fikela nga khoma matimba Lamandla engavala impilo yakho. ribye lama pfala vutomi bya Wena wena kavala iminyango yakho. lava pfala minyango ya wena Yakhweza. masuka Ufike lophetha ku amandla. fikelo ya nga khoma matimba Noma sebawabonile la mali. loko se va vone matimba lawani Let's go to verse number 12. a yeni ka vhesi number 12 Bible. i ri bibele Baya kula bantu wena masoja lawo. va fika vanhu lava na masocha Bali siphethe imali. va ri hayi hi tibiliyoneri Siphethe imali. hi khome mali Sizonipha imali. hi ta mi nyika mali Nithi mina ni ri n'wina lo Jesu lo. jesu loyi Akuzange kuzingilosi. a ku tangi ntsumi ni Bamtshontshile. va mu yivile Abafundi bakhe. vadyondzisiwa va yena Isaka lemali. hi leyi miliyoni If you don't understand the power of ni money. lava ku twisisa matimba ya mali Imali yakwenza okuhle. mali ya swi endla swa kahle Imali yakwenza okubi. mali tlhela swi endla swo biha Ah, come on. Come on. Angakayizwe la case yalo mama owapulana umyeni a wakhe. mi twa khesi ya mhani a nga dlaya n'wanuna wa yena Ngoba azi ukuthi after sekafile lo baba. a swi tiva ku loko bava se a hundze misaveni Ama-benefit anawo. timiliyoni leti nga tata Hayi athi ngiyamsusa. a ri hanya n'wi susa loyi Ngiyamemezela egameni ya likaJesu. huwelela evitweni ra yesu Ngiyamemezela egameni ya likaJesu. huwelela evitweni ra yesu Amandla emali. matimba ya mali Iyasebenza positive. ma sebenza positive Iyasebenza negative. ma sebenza na negative Mara la kambe la beyizosebenza negative. a yi ta sebenza negatively uJesu akavukanga. yesu a nga pfukangi Batshontsile. va n'wi yivile Batshontshwanga a nga uvukile. yivangi pfukile Bakhona bagadile. upfuke va ri kona va n'wi rindzile Kukwenje abantu va abafileyo. hundzuka tani vanhu va nga lova Kufika ku ve ku mali. fike matimba Babanika Isaka. va va nyika miliyoni Hey, bathi ya uma lisuka la. va ri hayi loko mi suka la Bazalwane wena osebenzayo. wena u tirhaka Sleep on duty you are fired. loko o tlelanyana ntirhweni u hlongoriwile Akunandawo ukuthi uneloya urani. a swi na mhaka u na loya kumbe njhani Unkoshiwe. sleeping on duty dismissal But lona bathi nina nibothi benilele. kambe eka lava loko mi va byela ku a mi tlele Siphumela ukuthi nilale. hi pfumela ku mi etlela Nayi imali. hi leyi miliyoni Bible baba bantu laba bathola ku va ibhona. vanhu lese va kumaku ku se va titwa Uze kahle bakhuluma mali. ku ri va vulavula mavunwa Uze bakhuluma indaba ku ri mhaka ya kaJesu. yesu i nga vulavuriwi But I'm here in Battlefield Ministry. ni le ka fatal field We ministry must use man positive. hi fanele hi tirhisa mali hi ndlela ya positive As you are saying you are going to Mozambique. loko se ku vulavula ku ri ku ya mozambiki As you are saying you are going to Mozambique. ese u vulavula ku ri ku ya mozambiki You cannot go with prayer. u nge fambi hi xikhongelo You need money. u lava mali Use man positive. tirhisa mali hi Come positive on, church. Come on, church. Come on, church. Come on, church. It's yours man
positive. tirhisa mali hi ndlela ya positive. Lava va sebenzisa mali negative. Lava va tirhise mali hi ndlela ya negative. Ndaba ka Jesu nga Ku zwakali. ri mhaka ya Yesu yi nga twali. Ina kule bandla leli. N'wina la ka Fatal Field Sebenzisani mali. tirhisani mali. Kule vangeli ka Jesu le Ku ri hava. vhangeli i ya Vangeli mahlweni. ka Jesu le hava. Vhangeli ya Yesu a yi Hava mahlweni. ngemali. Famba hi mali. Hava na mthandazo. A nge fambi hi xikhongelo. Na swifiso. A hi fambi hi ku wisa. Sifuna Kambe imali. hi lava mali. Yes. Let me say this. Hi va ni vula leswi. I said my topic, understand the power of money. Ka topic ya mina ni ku twisisa matimba ya mali. Let's go to Matthew. A hi yeni ka buku ya Matewu. I'm a preacher, teacher, you know. Mina ni muchumari na mudyondzisi. Matthew 17, verse 27. Matewu 17 verse 27. Ngicela nomuntu angene. Ni kombela munhu a nghena. 27. 17, verse 27. Matthew 17, verse 27. It reads as follows. Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, and take the fish that comes up first. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and you. Abantu abangene. Vanhu a va ngheni a hi hlayi hi Xitsonga. Kambe hileswaku hi nga va khunguvanyisi, ya le elwandle, u ya khoma xihlovo kona. Kutani u ta khoma hlangu, leyi nga ta rhanga yi papama. Kutani loko u yi axamise nomu, u ta kuma satera kona. U yi teka u va nyika yona, u humesela mina na wena. Hallelujah. Amen. Now Jesu bekakolota i-tax. Jesu la a kolota tax. So bafuna uku-taxa manje. Se va lava ku n'wi taxa. Abana mali. Kambe mali va hava. UJesu wathi kuPetro, U ri Jesu ka Petro. hamba uye le olwandle. Famba u ye le lwandle. Ifishi yokuqala ozoyibamba. Nhlampfi yo sungula leyi u nga ta yi dova. Uyivula U umlomo. yi pfula nomo. Uyothola imali U ta kuyo. kuma mali ka yona. Bese uyayithatha. Se u yi teka. Uzithelele wena. U ti hakelela wena Nami futhi. na mina. Listen to me. Ni yingiseleni. Nginombuzo la. Ni na xivutiso Ngicela la. ungibheke. Ni na ngozi. Angithandi abantu babheke phansi. A ni rhandzi vanhu va languse hansi. Ngithokele wena eyathanda. Ni swekele wena. Ungawahlangana nomuntu ekusele gqoke kanje. U hlangana na munhu a nga mbala swona na mixo leyi. Ungabi nejelazi U mzalwane. nga vi na mona mzalwane. Listen to me. Ni yingiseli. Lo muntu lo uma bathatha le fish bayivula umlomo bathatha imali. Loko munhu lava va teka nhlampfi leyi va pfula nomo va humesa mali. Bahambe naye boyipheka or babiyisele emanzini. Va ya famba na yena va yi sweka kumbe va tlherisela matini. Eish. Yo nependula bangabe yiphi right. Nhlamulo yin'wana na yin'wana yi lunghile. Wena uma bekuwe bowuzowenzani? Wena loko ku ri na endla yini? Sekusizile ifish. Se yi ku pfunile nhlampfi. Yakunika ini imali. Yi ku nyiketa mali. Ungayithatha uyipheka ungayibisela U emanzini. nga ya u ya yi sweka kumbe u nga yi tlherisela matini. Hey. Ngiyabuza uhamba uyipheka uyenza. U ya yi fraya kumbe u endla yini? Ifake emanzini ukuthi mhlambe nakusasa izolenza imali. Yonke impendulo right. Listen, Nhlamulo yin'wana na yin'wana yi lunghile. Ni yingiseli. listen to me. Ni yingiseli. Uma ungafuni ukuthi wena unikele, Loko u nga swi lavi ku ri wena u nyikela, God can send a fish. Xikwembu xi ta rhumela nhlampfi. Sela. Yi ta la. Ifike idropa Yi imali. fika yi wisa mali. Uzoqhubeka wena osindisiwe. U ta twa ku vava wena u nga ponisiwa. Nkulunkulu angathumela ifish. Xikwembu xi nga rhumela nhlampfi. 2023 bengiya eKenya. a ni famba ni ya le Kenya. Ngitshela omunye umngane wami Ni byela munghana wa mina wa mu-Nigeria. Hey, next week I'm going to Kenya. Look, hi, my brother, I'm going to Kenya.
lo Nigeria mangbuka loko ni n'wi languta muNigeria loyi uyafana nefish wa fana na nhlampfi asenguzalwane a hi muzalwane ungabheka business nyana yakhe loko ni langusa business ya yena ayimukelekanga a yi amukelekangi ngiyamucabanela nje ni ya n'wi hleketelela ntsena but that Nigeria kambe muNigeria waloye kana 1000 a ta na 1000 rand wayifaka phakathini lapha a yi faka xikhwameni xa mina ngayithatha ngihamba nayo na yi teka ni famba na yona abazalwane abasindisiwe vazalwane lava nga ponisiwa kusiyakuthandazela a ku khulekela apostoli ekungena endizeni ngomthandazo a ku kela xihampfukeni hi xikhongelo eNigeria muNigeria edrakila loyi a tirhaka hi swidzidziharisi akakhulumi ngokuthandaza a nga vulavuli hi xikhongelo uyafana nefish u fana na nhlampfi may the Lord akaphuse amafishi xikwembu xi ya xi ya pfuxa tinhlampfi la abazalwane bafundisa indlela phambili vabazalani mi tshame na vafundhisi la mahlweni la phambili la mahlweni la I call it executive chairs i executive church kusuka leyiwani umuntu emuva azonikela uhleli kahle kusuka munhu endzhaku a ta nyikela wena njhe u tshamile amen sheshe wanyamalala amen se u nyamalalile amen sheshe se u fambile amen wanyamalala se na tirha Mshumayeli 7 verse number 12 Ecclesiastes verse number 12 he could point to understanding the power of man point i ku twisisa matimba ya mali Mshumayeli 7 verse number 12 Ecclesiastes 7 verse 12 Mshumayeli chapter 12, chapter 7, verse 12. No? Amen. Okay. And further, my son, be admonished by this, of making many books. There is no end, and much study is wearisome to the flesh. is it 7 verse number 12 Okay, 12, 7. yes 7 12 7, 12. No? yes Yeah, sorry, apology. no problem Okay, 12 says, for wisdom is a defense as money is a defense. Yeah, this one is there. listen to me yingiselani but imali mali bazalwane is a defense i defense uma ungana mali loko u nga ri na mali even ku family yakho na le ndyangwini wa wena ungana mali u nga ri na mali ungaba ubhuti omdala u nga va buti lowukulu ngeke bayibambe meeting va nge khomi meeting bazolindela intwana encangane va ta yimela lowutsongo awunalutho a wu na nchumu baka bayibambe meeting kona va kha va tshama khomi meeting ri kona aramekelese besukutshela mara a ku tshikeli ta ku byela loko a voyi kwazi awunalutho va swi tiva u hava nchumu money is a defense mali i yona defense ungalibanga lingana mali loko bandla ri nga ri na mali omunye umthandi omkhulu wezepolitiki un'wana lukulu wa tipolotiki othanda kakhulu abantu abasha a rhandza vo hi vanhu vantshwa ukhuluma statement u vulavula yin'wana mhaka la esimshaye kakhulu i khumbe ngopfu futhi ibandla lingenisa malini u ri kereke i faka mali muni mara uma kusikhathi sema-election uze esontweni loko ku ri nkarhi wa ti-election u tsutsumela kerekeni ebathulela ku miyeriwa ngiyabona kuti lo mholi bamthanda na vona ku murhangeri leyi va n'wi rhandza but listen to me kambe ni yingiseleni don't despise the church u nga nyatsi kereke Mshumayeli 10 verse number 19 Ecclesiastes 10 19 asigijime Rodney a yi tsutsumi mfundhisi a yi tsutsumi nkarhi u lwa na mina Ecclesiastes 10 verse number 19 Ecclesiastes 10 19 10:19 says, a feast is made for laughter, and wine makes merry, but money answers everything. ka Fetterfield ningagwalwa umoya mi nga tarisiwa hi moya uzophumela ngamadlelo u hume tinhompfu
mara ngeke nenze lutho uma ninganamali. kambe mi nge endli nchumu loko mi nga ri na mali. Bazalwane, kale mkhona kule nto. Vakreste khale ni ri kona la. Niyile mithandazo nasentabeni Mi wherever. fambile ka swikhongelo swa le tintshaveni hinkwako. But don't despise the power of money. Kambe u nga nyatsi matimba ya mali. Uma ungashabe sound le, Loko ku biwa ku nga tshwa sound leyiwani. ngeke uthandaze ukuthi ibuye i-A1 lethi sound. U nge khongeli ku ri A1 tisa sound la. I-A1 understand i-power yemali. A1 yi twisisa matimba ya mali. Uyabona njengoba sadonsa le mic sho ukuthi khona seyonakele manje. Wa vona loko yi koka mic leyi kona leyi nga mocheka. Ayifuna umthandazo, A yi lavi xikhongelo, ifuna imali. yi lava mali. Amen. Thank you. Shothi Hallelujah. ngiyasebenza manje. Problem Bazalwane, nginalento yokuthi sometimes bantu ngiyashumayela abantu baphuma phosa imali. ni na mhaka na ku loko ni chumayela vanhu va tisa mali mahlweni. Ngiyabona la ngisemdlalo Na vona ngisemdlalo. kwala na ha ri ku tlangeni. Bakhona semfike kube serious amena nyamalala. Ku fana ni va kona va serious ku amen a nga twali. Uzonyamalala amen. U ta nyamalala na amen. Lento ngiyithanda Hi ukanyamalala. leswi ni swi rhandzaka vhela a nyamalalo amen. Encwadini ya Luka Bukweni ya Luka sahluko 8 chapter 8 verse number 2. ka verse ya vumbirhi. Abantu ngathi sebanyamalela abasafundi sisi sewunyamalela. Vanhu a va ha ri kona a ka ha hlayiwi. Erodi kusale urodi kuphela. Ku sele muruti ntsena. Luke 8 Verse number 2. verse number 2. Luke 8 verse number 2. And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom had come 7 demons. 3. And Joanne, the wife of Chusa, Herod's steward, and Suzanne, and many others who provided for him from their substance. Amen. Amen. Can you read with the NIV? Mi nga yi hlayela NIV. Just hold on. Take some time, except those who have it very quick. New Living Translation. Now wrote the same nomunye umkashile. Okay, Now. Luke 8, ne? 8. New Living. 8 New Living Yeah. Luke 8 verse 2. 2. New Living. Let's allow my friend to read Oh, here. New Living. Do it in New Living, but NIV. This one. Yes. Hallelujah. Jonah, the wife of Chusa, Herod's business manager, Susan, and many others who were contributing from their own resources to support Jesus and his disciples. Amen. Amen. Listen to me. Nikiseleni, Lo mama lo. make loyi Bekahlushwa amadimoni. a ri na madimoni a wu karhata, Waphenduka. se a hundzuka, She became a manager. i va manager, Wasapota uJesu. se a sapota Yesu Ngema-resources na wakhe. swilo swa yena a nga na swona. Wasapota uJesu. A sapota Yesu. Don't forget. Mi nga rivali, Jesu uNkulunkulu. Yesu i Xikwembu, Jesu umoya. Yesu i moya wo kwetsima, Former Trinity. u endla But vunharhu, the support. kambe a lava sapoti ya mhakhi loyiwani. May the Lord raise people in Xikwembu church. a xiya xi ya pfuxa vanhu ka kereke leyi. Come on. May the Lord raise people in Xikwembu a church. xiya xi ya pfuxa vanhu ka yini leyiwani. A Mama. va ta fana na mhakhi loyi Support. lava nga ta sapota Umsebenzi waNkulunkulu. ntirho wa Xikwembu. Bazalwane, mina sekukhathele. Mina se ni karhele vazalwana. Uma ufuna imali, Loko u lava mali, kumele abantu ku bakhale. va na vanhu se u va kama Ngathi isponji. ngaku i xiponci. Bazalwane, thina sihamba la, siyabona Vazalwana, abantu. ha famba hi tivana na vanhu. Sine problem kule area yeSadaka. Hi na problem laha ka Sadek la. Uma siza ukugiving,
loko se hi fika ka ku nyika bengitshela umunye umfundisi last week bekalapha ekhenya vhiki leri eKenya ni byela n'wana mfundisi wala ngithi bekale ekhenya wana kaya mara a ri Kenya ngithi buka le ndlela benza ngayo lapha ekhenya langusa ndlela leyi va tirhaka hi yona le Kenya i-shillings nerandi irandi ikude le xelengi na yinini rhandi ri kule shillings Shillings. compared to the rands loko hi khomperiwa na rhandi siba sakude hi va ba kule ngopfu mara beka le nto bayenzaka kambe langusa leswi va swi endlaka they invest a lot in the church va investa ngopfu ka kereke ngishayeleni izandla u beleni va vona ngishayeleni izandla lomzalwane badala sine problem la hi na nkingha la ku-sadak region laha ka region ya Southern uma sizayo kuphela loko se hi fika ka ku nyikela baza abantu abafundisi bamanye bathanda baza imali vanhu va ku hi vafundhisi va sweswi va rhandza ngopfu mali uyithanda ngoba uyibambile hi wena u yi rhandza kumbe we u yi khoma ngoba ungayithanda ngoba uyiphosela kimi Thetha baba. bazala mbulisi noma mbulisi thi noma ungathi ingakhuluma ngemali bazohamba abantu mfundhisi loko u nga vulavula hi mali va ta famba uthi mina bazohamba abantu bakhuluma u ngemali raha loko ni vulavula hi mali va ta famba va famba bazohamba uma khulumanga ngayo va ta famba u nga yi vulavulanga hi yona ngeke abantu banelise mani angeke abantu banelise angeke vanhu va nena awusiyidola wena wena a wu dona awusiyuro a wu yona euro Amen. Khuluma baba. I'm closing with this subtopic na pfala hi subtopic leyi kuzokwenzekani if ungaphi ku ta endlekela yini loko u nga nyiki Proverbs 11 Proverbs 11 verse number 24 verse 24 kuzokwenzekani uma ungaphi ku ta endlekela yini loko u nga nyiki fertile field fertile field siyakhula emoyeni kuphela hi nga kuli emoyeni ntsena ungakhuli one side u nga kuli ntsena sayiti yin'we va na balance Proverbs 11:24. with the new living Oh, with a new living. Yes. Okay, hold on. With a new living. NLT. 11 verse 24 new living Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. hey I like that one na yi rhandza leyi be stingy and lose everything tsonana kambe u luza hinkwaswo apostle mina Apostle. dala ngibabona abantu vanhu ni va khensa dala ngibabona abantu khale ni va khensa kunabantu basindisa impela ku na vanhu lava va nga ponisiwa swinene abathintwa a va khumbiwi futhi a va khumbi mara masize emalini kambe loko hi ta malini hayi abangeni lapha a va ngheni helo kumele jesu abuye u kwesibili yimela yesu a vuya ra vumbirhi uze abasindise ku ri a ta a va ponisi akawuthi isandla akawuthi u nga endla xibakela hi voko akawuthi u endla xibakela hi voko kunabantu abanje ku na vanhu va so abakhoni kwelungu a va swi koti ku pfula Amen. Mfundisi. Yisho mfundisi. noma ngabe yasebenza kambe nambe wo tirha noma akasebenzi kumbe a nga tirhi okufana swa fana uma ngabe uthola ipromotion emsebenzini loko se u promotiwa ntirhweni sibenefita inti hi benefita yini ka Aka wena church. a kerekeni yafana swa fana Amen. Injalo. asiyeni ku-Haggai a hi yeni ka buku ya Hagayi chapter 1 chapter 1 verse number 3 to 6 verse 3 to 6 asingeneni sonke abangeni nabantu a hi ngheni na xintu a hi ngheni na xintu Haggai buku ya Hagayi chapter 1 verse number 3 and 6 we have 6 While verse check us into Haggai 1 from verse 3. yeah to 6 Then the Lord sent this message through the prophet Haggai.
4. Why are you living in luxurious houses while my house lies in ruins? That was a question. 5. This is what the Lord of Heaven's armies says. Look at what's happening to you. 6. You have planted much but harvest little. You eat but are not satisfied. You drink but are still thirsty. You put on clothes but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets with holes. May the Lord bless the reading of His word. Xikwembu xi katekisi ku hlayiwa ka rito. Verse number 6 ngelwimi lwabantu. Verse number 6 hi ririmi ra Xitsonga, Xivenda, Xisotho. Mada, kaka mixuru, mana, kaka mipolo, mafumekela, kaka mikufumeti, latirhela kahakelo, u yi tirhela hi ku nghenisa exikhwameni lexi boxekeke. Nkulunkulu akabusisa. Xikwembu xi va katekisi. Bazalwane, Bazalwane, uthi nihlale ezindlini ezirayo. u ri mi tshama ka tiyindlu ta mavayivayi. Angazi uyafana le umfundisi Nikita A hlala tivi ku ya fana leyi mfundhisi Nikisa tshama ka yona. Ashula nomzwakala. A mi mutwana. But indlu yami Kambe ndlu ya mina hayi ayibuke a yi languseki. uthi nizawuphuza U ri mi ta nwa bara ngeke ninene. kambe mi nge koli. Nizodla Kambe mi ta bara dya ngeke nisuke. kambe mi nge xurhi. Nizombatha. Mi ta mbala. Umpostoli namhla usele jazi nibonile. Apostoli namuntlha u te na jazi. Nibonile. Mi ni vonile? Kodwa lithi lesi uzolifaka jazi. Kambe rito ri u ta yi faka jazi. Nami ngisele jazi Na alibona. mina ni famba na ra mina jazi leyi. Lethi uzolifaka. Ri u ta mbala. Angeke ufuthumale. Kambe u nge twi ku kufumela. Uzosebenza. U ta tirha. Uzofaka U imali faka mali exikhwameni. ephasini ebhobokile. Ka phese leyi nga boxeka. Why? Hi mhaka muni? Ngoba awuzange wayinakekela indlu yakho. Hi ku a wu nakekelanga ndlu ya Xikwembu. Izolo bemkhuluma nankosikazi lapha endlini. Tolo a ni vulavula na mamani andlwini. So kunodadewabo kunabantwana Se ku na makwenu ya yena ku na vana vambirhi. baklina isonto. Se va le ku tlineni ka kereke. Abantwana babazalwana lapha. Vana va vazalwana. Abantwana babazalwana lapha. O vana va hava Abantwana vazalwana. abanye abazalwana Vana van'wana va vazalwana. labashiswa amaringi. Lava va hisiwa hi tirhingi. Abezi bazoklina. A va ti va ta tlilina. Kuklina laba bakasathana. Ku tlilina lava va ka Sathana. Labazelwe ngale Lava kumshado. nga tswariwa hala ka mucato. Labashiswa iringi. Lava hisiwaka hi tirhingi. No. Abana ndaba ngendlu. A va na mhaka na yindlu ya Xikwembu. Baza azinakekeleni lendlu. Vazalwana a hi tlhogomeleni yindlu leyiwani. Kungaze kuphume announcement. Ku nga za ku anawunsiwa Ukuthi asiklineni ngapha ku emuva. ri a hi teni hi ta tlilina hala ndzhaku. No. I'm closing with this one. Na pala hi leyiwani. Quality seed for quality harvest. Quality seed for quality harvest. Unikilise ushilo Genesis 4 verse 4. Umfundhisi Nikita se ka yi hlayile. Kuti ama brothers ayi-2 Ku ri vobuti vambirhi bahambe bonikela. va fambile va ya nyikela. Omunye umnikelo uNkulunkulu akazange awuthanda. Un'wani Xikwembu munikelo wa yena a zanga xi wu rhandza. Wathanda womunye. Xi rhandza lowu wa un'wanyana. Loyo waphuka ijela. Loyi se a pfukeriwa hi moya wa mona. You know, jealous is developing witchcraft. Moya mona se wu hlola vuloyi. Uzothakatha. U ta loya. Ufake ithupisi U yakho. mbale kahle na sutu. Uzothakatha. Utaloya. Ufake ithayi yakho. U fake na ringi. Kuyangani minister singangeni. Why space unga swi nga ni fambeni. Wabulala lo. Se a dlaya lowun'wana. From the altar. Ka kusukela ka alitara. Udevelopela i-witchcraft. Se ku sungula vuloyi. Quality seed for quality harvest. Swa nkoka ku ri u ta kota ku kuma swa nkoka. 2 Samuel chapter 24 verse 24. Samuel wa vumbirhi
24 verse 24. chapter 24. La bebafuna ukupha uDavida indawo. La abala ku nyika Davida ndawo Ukuthi azoyenza umhlatshelo. gore ata a endla sacrifice. What I cannot give to God, Kambe ni nge nyiki ka Xikwembu. something that costs me nothing. Leswi swi nga nge kumbe a ni humesi nchumu. Ngicela ungitsholela Ronnie, please. Ni chekeleni 2 Samuel chapter 24 verse 24. 2 Samuel 24:24. Yes. But the king replied to Araunah, Yes. "No, I insist on buying it. Yes. For I will not present burnt offerings to the Lord my God that have cost me nothing." Hallelujah. Amen. But unento ngayithandi la. Bazalwa na mthengisa hi rati ngona. Uma ngabe maybe sine celebration yethu. Loko yi ri na celebration ya hina. Kuze umuntu maybe kuza athi mina nginikela Kuta munhu a fika ku ni nyikela hi xixevo. abazali bashayisana Bazalwa hi ba mavoko. Kendo neba hey. Zona leyi ba wena so. Ubuyihlekelele. Wena ze u hleka. Lo muntu uthatha isibusiso sakho. Munhu loyi u teka mikateko ya wena. Awuna blessing Wena a wu na mikateko. uyayithanda into yamahala. Wa swi rhandza swilo swa mahala. Ngathi umntwana wedemokhrasi. Ngaku wena un'wana wa democracy. Okuthanda